Hheyi, sanibonani bafowethu. Ngibingelele enhla nasezansi. Hheyi bafowethu, ngicabanga ukuthi senike nashayisana le ndaba lezi za-Ibrahim. U-Ibrahim lona-ke udlala lapha kuMarumo Gallants. Udlala kuMarumo Gallants nje lo mjida kuthiwa ufunwa iy'mpofana okuyi-Kaizer Chiefs abafana bokuthiwa noXolo. So lo mjida-ke kunamahebezi-ke ukuthi-ke i-Chiefs-ke ingase imsayine ngokukhulu nje ukuzuma lokhu. So lo mjida-ka kuthiwa-ke lapha kuMaruma-ke wadlala nje imidlalo ewu-12 imidlalo ewu-12. So mayedlala umdlalo owu-12-ke kuthiwa lo mjida akaze a-assist-a negoli elilodwa, akaze akora negoli elilodwa, yabo. So lo mjida-ke ngoba bedlala kuMarumo kuthiwa-ke benenkontileka neMarumo Gallants. So ngoba benenkontileka-ke shuthi inkontileka yabo ibenayo i-option to extend. Kodwa-ke ngathi-ke ayivuselelwanga noma yena utshele i-agent yakhe noma utshele i-management yakhe ukuthi ingayivuseleli noma ingayi-active leyo option leyo. So ngathi-ke iMarumo-ke nayo yavumelana nayo-ke insizwa endala. Umfana lona kuneminyaka nje ewu-25, ewu-25 umfana osasemncane kakhulu, yabo. Noma-ke ngeke ngithi umfana uyabheda noma ngeke ngithi umfana unzima, cha. Angikaze ngathatha isikhathi nganika isikhathi ngambukela umfana edlala, yabo. Mhlampe abanye benu sebeke bambona noma bake bambona egijima umfana, yabo. Mhlampe and namakhomenti nokuwabuka lapha ko-Facebook bethi cha akezwa umfana mnandi, yabo. Mina cha angikaze ngambona edlala, yabo. Noma kuthiwa mhlampe ngeke ngayibona iMarumo idlala yena azange ngimnake, yabo. So kodwa nje okungiphatha kabi ukuthi izobe yi-free ngeke simthenge, yabo. Ngeke simthenge somsayina mahhala, yabona-ke. Engingazi-ke ukuthi-ke noma nguyeke uBhobhi mhlawumpe otshele yona le ngwenya ukuthi ingayi-activate inkontileka le ye-option avele ayichithe, asazi, yabo. Kodwa-ke uma kuwukuthi umfana mnandi-ke akeze eNorthuren, akeze ngoba thina laphana kahle kahle asishodi eswini phakathi sishoda nge-playmaker, yabo. Umdlali mina ebenginesifiso sakhe ngayo yonke nje inhliziyo yami kakhulu nje ukube singathola uKabelo Dlamini lo we-Orlando Pirates. Nguye kuphela umdlali ebenginesifiso sokuthi nje i-Chiefs at least mathiwa iyanyonyoba inyonyobele yena, yabo. Loya mfana loyana engasinikeza into esiyishoda ngayo kwamanje, yabo, ngoba thina sishoda nge-playmaker ezofida ley'trayikha zethu ohlabuhle, yabo. Asinayo-ke lowo mdlali loyo noma asinayo lowo mdlali loyo. Kodwa naye lona kusho ukuthi udlala phakathi impela esiswini, yabo, lapha esiswini. Asazi-ke kuyothiwani iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle. Danko.